Ahoy along Raki Hormu Kejor Kanghua to Pan Ketarli Asai Kedingpon. Paikuni ni Pain Kora Troxy, and Yasamapor, Meghalaya Pen Asama Hoya Duelong, Kedo, Langlong Chormate Am Yalong Aron Rip and Raki Hormumate, Horkejor Kanghua King Sangatophan Tarlipon. Lasolong Socheng Amreng Border Development Committee, KS Inglong Po Hamren Regional Committee, Hamren Superintendent of Police, Hamren OC Penchinglo, Ahoy along Kedo Cherok Tokara Tumpen Chelangsi, Bangso Katarli Asai Deng Pondu. Pinpur me Raki Hormu Kejor Pen, Ahoy along Kedo Arada Pan Isika Pere me mati akisung apan thetana hormulu athe hor ki jun pe ningje jia son tame ningje hai claim me ason tan ta claim det hai asila puson non malam ahoy along suluk sodaka warmon ke dobbo mahud rada pan rakio hormu jor pen pacharbu isa ya sai ki pa claim ke det jia pansi socheng amreng development committee la pen kse hamren regional committee hin pen hor pa jor ponong le detlo la pen madu amuni tame behamen pen ahoy along rakio hormu ke jor det jia pan tame sodak pen alang itumal hin pen than pachini pon hamren prosto Tinang kilo birta Malang News. Nang litum kelang bom lagi Malang News 24/7 hampang aparman klarda kabirta.